سلاڤ و ڕێز تەماشەوانن هێژە لە عەفرینێ بویەرێن عەجایب هەنە دەڕاستیدا عەجایب نینە یعنی بەریانەهاژیدا ئەو پێشبینی دەهاتن کرێن و دێ ڕوویەک وەرێ لە عەفرینێ ئەو چەتێن کولەور هەنە بەرهەفتوو بکەون لێ ژوێ زێدەتر یعنی احتیمالە بەرهەفکەتنێ دەناوبەرە چەتەیاندا بە تایبەتیژی دەناوبەرە جەبهەت النوسرە و دەلیستەیە تیرۆری هەمی وڵاتاندایە ئەمریکا، ئیران، ڕووسیا، سووریا حتا لیستە تیرۆری یا تورکیا ژیدایە لێ تورکیا هەریداوی قوڕنازیە کرد ناوێوان گۆهۆرد لە جەبهەت النوسرە یعنی سەر بە قاعیدە ناوێ خۆ گۆهۆرتن بۆ گروپە هەیئەت التەحریر الشام. هەیئەت التەحریر الشام بە سەرۆکاتیە محەممەد ئەلجۆلانیە و گروپێکی هەری مەزنە بەهێزەژی دەناوە گروپێن ئەمبێژن چەتێن و لە دژی رووسیا و سووریایدا بە ساڵان شارکردن و نەها بە تەمامەتی دەبن کۆنتڕۆلە تورکیادانە یەک ژوان ئەوە یاکو ئێرش دەکا زێتر ئێک و خۆ دەپارێزی فەیلقا سێیانە فەیلقا سێژی گروپەکی لە ڕاستیە خۆدا ئیخوان المسلمینن و سێ گروپێندنێژی بە هەیئەت التەحریر الشام ڕانە ئەو گروپ بچووکن لێ هەر سێ گروپژی گروپێن تورکمەنن یعنی لۆماژی چ دەبە بلا بەبە ڕاستە هەمی ساڵان هەمی پاییزان گاڤاک و بەرهەمێن زەیتونە تێ دروتن و زەیتون ژداران تێن vekirن و دکەون پیاسە و دکەون بازارێ ئەف شەڕ چێدەبێ دەناوبەرەیە چەتەیاندا ئانژی لەسەر غەنیمەتێ شەڕێک چێدەبێ ناکۆکیە چێدەبێ لێڤێ جارێ مرۆڤ تەخمین دەکا ئەڤ نەتەنێ لەسەر غەنیمەت بێ ئەو احتیمالێکی مەزن هەیە مەسلەیەکی سیاسی بێ و پلانێک بێژبووی دەمێ پێشەدا کام لێ بنەڕی چه هەیە دەواری سیاسیە دەواری سیاسیدا ینی مرۆڤ دبینێ حتاکو دچە یعنی گاڤک و ئەردۆغان چوو سۆجی هەری داویە پوتین ژێراگۆت تو پرزگرێکە عەفرینێ و یعنی بە تایبەتیژی یعنی پشتی ئاوا فورات و ڤردا یعنی عین عیسا منبج و عەفرینجی دکەوە وێ سنوورێ ئەو وێ پرزگرێکێ دەڕێکە سووریەدا چارەسەرکە یعنی هەرا بە بەشار ئەسەدرا تەکلیێن خۆ چێکە ئەو بەوێ ڕەنگی بکە لێ بەشار ئەسەد حتا دوێ دومایێژی بەڕسمی نەخواستیە بەرسیفەکی بدێوان ji بۆی ku بەشار ئەسەدجی خاڵێوانی لاواز دبینێ دزانی چییە و دەوارێک پراکتیکیدا زێتر پێنگاوەنداوێژی لێ هەفدیتنێ دەناوبەرە ئیستیخباراتên تورکی و ئیستیخباراتê سووریادا یعنی هاکان فیدان و عەلی مەملوک بەڕاستیژی جددینە و ئەو هەفدیتن هەمان هەفتێ جارێکی ئەو هەفتوو دبینن یعنی وەکی درێژی ڕۆژانە بە تەلەفۆنی هەفدیتە نێوان خویا دکە کو هەبن یەک ئەوە یعنی کو رووسیا دەخوازە تورکیا هەم بەخۆوە گرێ بدا هەمژی ئیدی تورکیا و سووریا بە هەفتوورە کار بکەن دەڤیواریدا ئیدی پلانێوان چێژ بووی دەمێ پێش ئەمێ دەمێ پێشدا زێتر ببینن لێ مەسەلە خویا دەکا وسا بە لێژ بووی و مەسلەیەکی وسا چارەسەر بەبە وەک من گوت یعنی سووریا دەوارێک پراکتیکیدا گاڤان دەخوازە لە تورکیای یەکژی ئەوەکو عەردێکە کوتە داگیر کردە تەسلیم بکە ئەو تشت بێ بەجارێکی چێتە بە ینی بەجارێکی تورکیا دەکارە ئەو عەرد تەسلیم بکە ئاش دەخوازن نا تورکیا ناخوازە هەمی کارتێ خۆ بشەوتینی ئەو کارتێن دەستێویدا نەدی هەنەکان بێری هەنەکان بشەوتنی هەنەکانژی بێلە احتیمالێکی مەزن هەیە یعنی ji بۆی تورکیایە تەسلیمکردنا ئیدلی بێژە خۆ نابە لێ جێکی وەکی عەفرینێ بکێ قوربانی
ji bo çi bike qurbanê ji bo ku ew dizane ew heta dawiyê nekare li Sûriya bimîne. Efrînê ji bo ku meseleyeke girêdayê Kurdan e, girêdayê YPG ye, girêdayê Hêzên Sûriyayê Demokratîk e, Efrînê dê bide Sûriyayê. Ehtimalekî mezin wisa ye. Ê ji bo ku ew li hev hetin hemû çêbibin, yani Tirkiye nekare bi hemî grûpan re ew grûpên çete re, yani zêtirî 20 grûp hene, bawan re hemiyan li ser maseyekî rûnî û li hev dîtinekî çêbike. Ehtimalekî mezin heye li rêka Heyetül Tehrîr Şam bixwaze hinekan tasfiye bike. Yani heger ku wana bi temametî jî ji holê raneke, ji xwe naxwaze, bawer nakim bixwaze li holê rabike, lê wane henekî tasfiye dike. An jî bêkarîger dike, an jî bi temametî dixe bin bandora xwe. Loma jî meselen melênerî do, yani beriya 10 saet beriya niha tiştekî wisa zêtir mirov dikare bêje xwastin ku agirbestekî çêbikin û 10 xal li agirbestê de hatin nivîsandin. Yek ji wan xalan jî ew e ku feyleqa sê tenê grûpekî çekdarî bê û cêwî snûrdar bin. û di warê îdarî de mudaxeleya warê îdarî neke. Mudaxeleya warê îdarî neke çi ye? Yani destselatê wî ne bi rastî. Bila çek destê wan dabin lê destselat têwî nebe. û Heyetül Tehrîr Şam jî dixwaze li Efrînê destselatê wî hebe. Yani ev tê wê watayê. Sedemek dinê ku dixwazin wan grûpane bikin qurbanî, bêguman ew grûp tekiliyê wan bi hinek aliyê dinê re hene. Bi qasî ku îxwanin lê bi mecbûrî jî bi hinek care alîkariyê wan ji Siûdiyayê tê. û loma jî wek min got, yani Tirkiye ji wê jî dê tirse heger ku Siûdî nexwastin an jî Emerîkî nexwastin karê wan bi temametî xira nekin. Bêguman Heyetül Tehrîr Şam jî yani bi avayekî nihênî tekiliyê wî bi Brîtanya û bi Emerîkayê re hene, ji bo ku li hemberî wek min got li hemberî Rûsya û li hemberî Sûriya kar dikin, grûpekin tê bikaranîn. Yani tu bixwazî nexwazî istixbarat, hêzên istixbaratî dê bixwazin tekiliyên xwe bi wan re jî çêbikin. Lê wek min got zêdetir ehtimalekî mezin heye di demê pêş de Tirkiye Efrînê yani zemîneya wê xweş bike ku Efrînê teslîmî Sûriya bike. Bi wê rengî ji belayê YPG jî xelas dibe û bixwaze be ew penaberîn ku li cemûyîne jî vegerîne Efrînê. Efrîn jî temamen êdî demografiyayê wî sedî sed bê guhortin. Bi wê rengî êdî piştî hilbijardinê dê Erdogan çi bike ew meseleyekî dinê ye, em dê wê bibînin. Niha di vê navberê de birastî jî pêwîst dike di vî warî de hinekî em bêjin karên lobî dibin, an jî karên dinê dibin bên kirin. Yani biryara herî dawiyê ya Emerîkayê hinekî biryarekî baş e ji bo ku di wê biryarê de ku beriya sê çar salan, yani biryarek hatibû dayîn ku ji bo ku Tirkiye nekaribe, yani dibin vê navê de biryar hat dayîn ku Tirkiye nekaribe astengiyan li hemberî şerê Daişê çêbike û ew biryar îdareya Biden nû kir. Lê wek min got di wir de paradoksên mezin jî hene, yani meseleya Rûsya û Sûriyayê heye û meseleya Heyetül Tehrîr Şam heye ku tekiliyên wî bi ehtimalên mezin bi MI6 û bi CIA, yani saziyên istixbaratê Brîtanyê û Emerîkayê re hene. Lê wek min got ji bo ku mesele tekiliyên wî, yani ji bo ku armanjê ew e ku Efrînê teslîmî Sûriya bikin, yani wê demê Rojhilatê Firatê bi temametî dikeve bin destê wî, yani Sirêya Eyn Îsa û Minbicdê û wê demê ew îdareya ku hey li destê Hêzên Sûriyayê Demokratîk de ew coğrafiyaya biçûktir dibe, ew jî di warê stratejîk de ne li berjewendiya Emerîkayê ye. Di wir de loma jî yani ew îdareya siyaseta Emerîkî û lobiyên ku li Emerîkayê kar dikin dijî
دەسەڵات داریە بەشار ئەسەد دەمێ پێش ئانجی سیاسەتە تورکیای دەڤیوارێدا چ قاسی ئاگدارن دەبێت پیدانێدا بەڕاستی ئەس بخۆشی نزانم ژەوەی و شەڕی ئۆکرانیا هەیە و ئەمریکا پڕانی ئەنەرجیا خۆ دێ وێ دەرێ لە ڕۆژهەڵات تا ناڤین سیاسەتە ئەمریکایە هەنێکی وەک بەرەی نەمایە هاتیە گۆڕتن لۆماژی بەڕاستی دەڤیواریدا چ چێ دەبە ئەم هێژی نزانن و ئەمێ دەمێ پێشدا زێدەتر ڤانیەکان ببینن من تەنێ خواست بە کورتاسی پێشکەتنێن و لە ئەفرینێ نەها چێ دەبن ئیدی شڕۆڤە بکەم حتا بەرنمەیەکی دنێ سڵاو و ڕێز ژوەرە هیوا خۆشناو